Moussa Diallo non ko sehil men ko sehil mata ko sehilam mo ganduda gile ne gonni 2STV ko grand faringa de ko waddi men ko woni holo dum jerka waddi men kader rappeur wi kam yum invité y a pas de souci kanko grand Moussa o noddi kam o wi kam mo yidi nangam demo mo yidi franchement ko wadata ko et surtout ko représenter Wourossogui ko yaara yeso mi grand hayso wona dum don min ko dum fawi kam do en gila den ha joni mbora wada émission hayo 200 gila 2STV ha tuggande hande to gonden do ha e chaîne full TV ha no min ligoro télé men na no min ligoro Pindi TV chaque jour que Dieu fait gel no gon mi 2STV nem gopp mi 2STV kanko adi kam wiide est ce que mi soda des caméras donc machallah ni pellin mi aussi de full TV aussi grand Moussa aussi conseillage makko tout le temps mi yahat hami herso noddane mi joro ko juuti mi noddani parce que mbodani so mi noddimo tan Allah sago won ko wadata donc woda ko wadi donc non neddo so way non e ma halpulare jolbu ben mbiya ko xamul nu ma koy def ni mu la def mota donc no wadi mi ni tagi mi anda holno mbarami Moussa Diallo et puis dum do aussi min mbiyata gulet donc badanda ko yor badanda ko groupe badanda ko rendo ngo badanda ko Wourossogui badanda aussi kadi ko halpulareebe fof badanda ko futankobe fof donc non machallah Seydi Diallo min kam mi wiyata gulet franchement mi wiyata gulet et puis Hamdou aussi c'est un grand comédien gila nden ha joni ma won 2 ans ou 3 ans tout le temps wiyat kam sinna ko sagam ane Hamdou badon hunde parce que Hamdou ko comédien mo ganduda hors pair bimo min Hamdou ko fan sa Allah wadi jinmi Hamdou Allah wadi kadi kala to jaltuda mbodo wada commentaire Allah yam weltade e mara e façon de jeu ma e no badirta commune no serne comédie ji kewdi e do e rendo kula donc non et puis yankinido aussi de Moussa wi ma on wada dum do ara wano wiide non ou bien jeewano badirda ha kanko wada décourager o ya way bien ko way non mais machallah andene aussi mon frère merci beaucoup min beltima non min ganda holko min bara kala to buri ko min beltima mais en tout cas min beltima no feewi dañé départ kon daña fin machallah Mbaye Moussa Diallo xam nga ko bu baax Moussa Diallo waaw xam nga Moussa Diallo ci Kodido yanga mam xam nga Moussa Diallo ci 2STV xam nga Moussa Diallo ci sunuy tournage dama bëgg na gëdëf ko der Mbaye la wax ci lolu Mbaye voilà limay wax ci Moussa Diallo neena la teral nga bu teral ba dolo ya yewin gore mbokum da yoro ngi ni troubu jeewo ngi ni ñew nañu ici la danse la fi ci Wourossogui taccu len li kelle Moussa Diallo waaw yow ñako lo jam tane wala jacce sa ne ko ya ngi molo wajali joy Moussa ya xam li mi joy pour passa no taw ke su ko baram jotu ko Moussa bul ko mil ba fatte ko kollere gina lay fete Yarama Seydi Diallo beltima nde wan non neddo wona no wini way ko no wayni non tan o wuti wallahi hala wawi wiide ka mod so tawi moƴƴere ma juutani ko hobbe be coddintama jaay ittuɗum wallahi min biyan ma ko yo Allah juunu bon law min beltima min juurima min calmi min juurima woro donc gedel gonngel ngel calminama Moussa adu bo yero non wadi moy bernde mo par ce yero boyi halde hala Moussa Diallo kala bibdo hal pular nangando yero Moussa Diallo won tet parce que kanko jawdi o wadan dum yero wadirni yarni hormo ko pular ma fandar makko ranko yo leñol ngol yaari yes kala militaire leñol soldat leñol ngol baadon yero Moussa Diallo faye ma jungu pour wallude ko pousse dem donc ko pulangu dum ko kiram sabu indi ma so yodi hay pullo so moji hay pullo so rimdi hay pullo kono so boni wona pullo Moussa Diallo non ko ndanan ko gorko mojjo parce que yero kadi vraiment en nangi mo no feewi parce que boyi halde haala makko holno pon wadande Moussa Diallo holko pon mi anda fo pon mi yobdem sabu leñol pular ne yaaji yero kala ko yidi wadde ko doole mum tan yarata e peeje mum ala gaddude ballal mum non so wona Moussa Diallo
vraiment Moussa a jarama Moussa Diallo dilem tutim president da Alcane am ba tan ni taw ila dena ri ngeen ina programme mo futi ni fu son tantal mok min di minen fo min jaaro no ko taga min belto dardon do bismillah mon doy ko soge bismillah modo Moussa Diallo boy e juude mo ma sha Allah yata dungal boy yata dungal boy yata dungal boy Emergent. Anko no dan neno ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akunde village wa famano fama ni di village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngacata nena mokoloto yay boy mokoloto fama Diallo jeri fama e village wa I am with you.